Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, Bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa lang makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na itipag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang. Iso nga inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan apektaran da amin na trabahador? At di istambay nga rodan. At sapol duman lang iti pagtrabahuan na Makipagnaad pa ilan iti balay, takaasimod. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pa ilan ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mati masursurot nga kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko na ito Kasi mat, awan sa bali nagbinadang no saan nada kami ng kapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto matlang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaedak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't Lilia? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di nga amin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti nasawa na. Ipag. Atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko. Kayat mi matan Plastik kakit di Ipag. Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kastoy ti panakisama kanyam. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naedak. Pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas ni ti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipag Lilia? Isulat ta ti ugali na. Man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo Tagpay sumat nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali matantin kasar mo. Bye-bye amnatan. Di mo balik sa na kita. Tama nga mangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na takuman ti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasin akton iti pagnaedan. Agabang aktumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man? Kat mapangkumanan irwar jay swildok. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katuan anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Biglamat nga imano ti followers mo bakit? Kat siyempre nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, adu ati wak nga ag-vlog. Naalak ngamin ng tekelete dagiyay viewers ko. Iso nga adu ti views ko nga kanayon. Ala, itultuloy mo warday ta. Basta dagitay mayat ti i-vlog mo Sana kung kumpurme.
Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idtoy bini. Siyakit din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kumkumpurmi mat ipupus mo na duma. Kumkonforme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kayat mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpurmin? Noon niya ti kayat mo. Isumot tan ti kayat ko. Bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipag, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga! Amom nga agvlogak! Mang disturbo ka. Ha? Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man! Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag milyon ti followers ka. Un nga rod, adumat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit giday tapag sa pulan Jakmat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakmanmat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat, maysak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pimpe man di nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pay idi dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, ha? Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag, Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo aning ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na latan ti kayat nga ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakan ka aday ta ading ko. Ipuro sigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Bareng dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, when nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Oray merienda lang. Ay katuan dahi tala ang aya. When basit lang data nga maikisa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta daytan Lilia. Baset to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yo ano kayat yaw. Datoy. Sagsasa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga. Tagtalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang Gusto matan natin na minsan nga pa nangilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasangot ibalay bine? Nakitay sa nga ilida di ta karuba bakit? Kas lada matan siguro nga agparparada ita.
Apay impakadada. Saan? Baybay amon. Ta saan ta siguro nga agbayag. Naglalastog da matanan. Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da. Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao. Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta. Nagalas mo ti panagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga blagara. Ni, anda ko matipakay na igan na iti panagparada da iti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga asose. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi iti raramidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan mayat-mat kat di, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Baybay am kadilat ta. Uray saan napintas ako namta, napintas mo ti buses na. Mano ti followers mon, sose? Basit pa ipag. Nagbayag met nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan. Agbambano ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay! Hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi Agtulog! Yung kakiti sa rakjali na pa susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamot ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag-vlog ije sa bali nga lugar Ag out of town nakmanan. Nay, magandan kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tapno da kadwam. Ay, hanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasyarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo Nagadumatay. Bigla nga rod nga immadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat dayjalakit di ti immadon ti followers ko. Nene, mayata. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alangaron, lalaingan pa Okay, agsusuldo kan. Una manong. Idi damo, basit laang. Ngam idi kwan, imadumot laangan. Kastaya. Ay kat nasayaat nga rod ading ka. Kamaudyanan na, nakauray kamot lang. Wen nga rod manong. Ay, Apay, anyat sensen na ayam di bakit? dagitoy followers ko Awang pay sir binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samot nga minti ipupost mo bakit? Kat may busanak mat nga road iti may upload. Iso nga ore conformate tan Handamat tanunay nga buy-buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Kat naumadamat siguro Anya mat dagitoy nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngam damat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un gayam, di ba adu dagi dya manok tayo nga ni Teb?
Ado pa'y Apay aya? Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit tinitib nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy nitib nga manok. Isumanante si Dan tayo tangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mangluto niya. Alsumak datoy. Naidumdum ang aloto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagluto iti nitib nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manayin. Inal daw la amanukan ti lut-lutom. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, ti inkastak. Adobo matadta inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan nagiti taraken ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tani, naibusan ti manok tabakot. Ni, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos eh. Kan oray views mo, nag-adumatan. Hey, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay? Diyak ka mo ipag. Tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitensya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibidyok no madamdama. Nagrigatan biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwakan yam alang arudan biyak anya dyan Bakit? Dahil binilag mo, yung kay Sir Rica, tanek, tudong! Diyas kay matanan nagkansyonak lang agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat, Out of tune kamot. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adang awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam dagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dyan nga ipag ko. Imon unak nga dayo ngam iso na. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umadumanan ti views ko. Anyamot dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan na. Pati iskats bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ni, jak amura taan na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilate. Ingkulong na, sanan tupat si Itan. Anya nga'y kanuday jay. Anya? Nagloko mat di asawa ko. Adong arod ti mangkat katawa kan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagmag titan. Ay, hanman nga siyak ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagi dyan nga post ko. Kat pagkwarta ak dagi dyan. Imadun to pa yan ti views ko, hindi kakas dyan ti ipupost kon. Wan angam amangan numadaksan kay tikas nga ipupos mo, bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mangay mat.
Imbis nga maragsakan ka tay, maduman ng tagbuya itapulot ko. Handa ka di nga pa kay bibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Bini! Agreean ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo niti social media. Ha? Kasano dato yan nga sayang jay swildo. Sapay adatihan ko nga nalang nga swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Ay, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukuwarta ko, tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Aha. Atoy. Kasusweldok idikalman. Ha? Ala? Ay, thank you Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry Ta pinapaay ka idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninamna mga kasto iti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas ta. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Manang! Biyana! Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaon. Makabanog matagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngam saan mo't. Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan da agtrabaho at dalat ta kwartada. Ka talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kahit? Nabanlog akaw. Aginanak mo tanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, Uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kayat mo, di isikan kagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubing ang pailaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao, kamarin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado, tiyan-an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, amamukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukil ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pagdiskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut adyak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat talaga ti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon.
Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot yung makitinulong may. Tumultulong ak mat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabbaala ko. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardeng yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire ak mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day taa. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayon dito'y balay, tapno saan yun na problemaan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma isa saanan. No adamay ito diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apaya di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti ibagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Wine, nakipangana kiti balay daading mo apele. Imayak na ang mga no damaited mo akwarta anak kaw. Awan nga min trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no, dahi tapalati maitid ko. Awan pa'y nga min sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan ano manuti maitid mo anak ka. Anday gatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da? Ay na, amumute nang iti dadakal ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di ah. No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasid amoy. Wan amanong. Ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang ba daw? apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang. Nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga ruden. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ita nalinaw. Kan adaw taglabas sa tattao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos! Palimos ka kapsat. Maasi kayaw, tila kayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos ka kapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka.
Dakulap mo ti mabannog nga agitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan una yan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matured ti rupak. Iso daduma. Dapat pagsayaatan ti matured a rupa no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanya kitong bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog tatap no adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Baka mo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. May tiyag palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na iigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo o tilakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio. Palimos mamait. Palimaos. Nene. Sikamat gayam na ita pare estong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta ko nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak. Ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitla ha? Ito hoy. Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Diyak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka, pare. More blessing to come, pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamwak ti panagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo ngagpalimos. Pangaasiyo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka o. Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Uwan man pare. Nakita nga men tay wheelchair yaw di taparaangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan pare. Makapag nakapay mo't pare. No naduma kumapsutak at aglusduyak.
So may mayat na wheelchair ka. Ay, kahit wala. Alam, latan pare. Agyaman ak paray. Kin gayam. Agpa-opera ak no next week. Kurang pa ito na or ko pag pa-opera ak. Ha? Amang ano, ada may titmaw nga. Uri basit la tulong paray. Naimbagkan ka ta. Agpimpinsun ka. Oh, sige pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong dayto ay sigurado nga ungtan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga ti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ik-ikanyumot iti kwarta na. Ngem saan lata makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamot basit, jigaw. No kayat mo, adda na pintas apang yen vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Ha? Anya nga dito? Jay papapanak tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Ha? Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang nga rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaus. Ket agretire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kun nga agpalama. Ket husto nga minen Addan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamwap daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, Tatay Stong, di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y. Kadyak matamot ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanyak. Alang araw. Makamuka jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala. Madumot law na yan. No kunak to mangaminkan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpayso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaon? Anya kumagapo ngay agtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti day tao. So nga idulin ko day tao, paadwag to pa.
Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umano na ito, saan na mapukaw? Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayata. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin rin. Tanong mga bakak, isardang tan. Ditan ang subli dito. Itaya sa amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan kay nagado kwartak. Anya, hapay, Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Ayun, sayang nga talaga. ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong nagbibiyag. Ay agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dapat tugaw. Apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balay ta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag nito, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbit ti panagbiag no awan mo't makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka ba kahit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niya, oh. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan nyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Ngamada kay pala dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan
No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam dimot ag nga. Iso apag nga iso ang masubwak. Ngam di na mangal-ngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maakluntipan na kaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no at ma stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. Umay naksuksok na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong, agring ka! Ninanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Dimot ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang na ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agdudo maasakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Gan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti pa naging bagyo, Pakawanin tak. No saan kayo ngayon pang pangag iday. Kitagyaman ak nasandak abinaybayan.